Assalamu alaikum dostlar. Биздин көптөн күткөн 3-чү турубуз старт алды. 3-чү турга биз 3 машина койгонбуз. Башкы байгеге Mercedes-Benz унасы, жылы 2001, объем 2, электропакет, номери болсо кыргызстанский. Уткан адам просто страховка жаздырасыздар, айдап жүрө бересиздер. Бардыгы жакшы буюрса, состояниясы урулган эмес, сүзүлгөн эмес, бардыгы жакшы. Папа, бой с тенью, у меня 10 слой бэнг-тэнг. Я в Германии как Ботэнг, я не могу строить гэнг-бэнг. Базарю в толпу, будто пастор. Если я курю, то Фидель Кастро. Черный китриновое масло. Скажу салам алейкум, а не здравствуй. Где бы я не был, встречают по-казахски. Красиво по-братски, Леброн Джеймс, если жизнь это баскет. Я худею, как мои карманы толстеют. Твоей навалан бастей. Рисую жизнь, будто костей. Твоей навалан бастей. Я пополняю Каспий. Экинчи машинабыз болсо Mitsubishi Lancer, жылы 2005, объем 1.6. Бул да электропакет. Бул дагы кудай буйрса жакшы. Азыркы учурда Питерде доставкада күнүнө 4000-5000ден акча иштеп аткан машиналар. Алсаңыздар, мында доставкага иштесеңиздер болот. Бардык документтери жакшы. Ladies and gentlemen, Катя черный биммер, дымми, папа in the building, Микуши мозги мне. У нас тут своя хроника, уличная лирика, вот такая азиатская. Ал эми 3-чү машина болсо Honda Getz унасы, жылы 2006, объему 1.6. Бул да электропакет. Бул дагы состояниясы өтө жакшы. Oyunda общий билет саны 700 билет. Ошондой эле 3 машина жана 2 iPhone, ошондой эле 45 конверт бар. Акчалай. Анан да сиздерге айта кетчү нерсе, телефон алам деп жүргөн досторго, аке-экөлөргө кимде-ким биздин оюнда эң көп билет алса, биздин атыбыздан ошол көп билет алган адамга бир iPhone подарок этебиз. Ошондуктан барыңыздар, ойноңуздар, утуңуздар. Биздин адрес Санкт-Петербург шаары. Россиянын бардык жеринен ойносоңуздар болот. Кыргызстандан да алсаңыздар болот. Ушул видеонун алдына кудай буйрса бүт данныйларды, рефлезит карталарды жазып кетебиз. Ошол жактан кайрылып, бардык суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Андыктан ойноңуздар, утуңуздар. Папа, бой с тенью, у меня 10 слой бэнг-тэнг. Я в Германии как Ботэнг, я не могу строить гэнг.